Yes. Wale, okay. Full uniform. Ye kana je kinyete kuria rugongo. No gukari kinya na musibi na kirauni. Na beret kinya ya gwikira haho. Bana AP. Na scarf. Oh yes. And I always insist scout now na discipline cia torana go. Haunema. Gutiari inanire scout team. Inanire cia drama. Na sports clubs. In sports clubs. No scout. Discipline to the core. Number 1. Oh yes. Na wakoraga mundu ule scout. Yes. Mukora Christian Union kana Catholic Action. I tell you that they were very disciplined people. When I remember go scout ine aigere. Maundu mao ni mari mitaratara ono muthi. Tutikeigua andu aria mari thikauti. Imatuire. You know they used to ne manyua mumo. Muma, they was the scouts honor. Every time they had a meeting, the mommy what are for the pass out to yes. Yes, much. Okay, see, kumbuki sana. I remember on my honor. I remember that bit. Yes. To all the scouts banner. Then a Christian Union re na Ngai atuteithie na munyitirire kihonoko thathai no form for you guthiaga atia atuteithia manake akoragwo cia mani wasi ndugata ani hoye ti ndaguga ni ari kirabu haria marigiti kai wani atia na ndigo choka nyongerere ona stock ni akiriaga rimwe ndegito ne amwana you know this is life, anything can happen maisha fata tu ne guteya Ngai na kumenyana nake makiria kwetu akimwathomaga nao everyone had written them off ira wake no kuria we athakagira jesi ya thesi ya yes diti metugwari tigotheraga no muthi umukora njambune na LX 5700 okarigo ekai guthiaga atia kaigua atiriri ni wona frati ira kuinya haria hamwe Kasarani akerecia kioma ri uriko kana karigagia mutio kana kendetie ngurwe ya cukuru Ngai nake no this life no balance na mwalimu ndukana huthie mwana wona ndatanyitithania ri yes tumuige hau Japani ndi nyaka hu nere na rucio yes ngonia ngurwe ya cukuru kwa mitugo ni X ukora ni Kamizini remeta omari tota moigitu na mari nani Kamizini efetinya ateiga murigo kuma China hao kana guo jeni uri omwe iceni hindi yo gekaga atia iceni ri nekio kiendagia migate cini ya maji na kiana hura mwalimu wacha ihe iria cia turvio yes wewe ukaigua twikire a very decorated lady unani akoro mutongoria wa guild yes na kihikira muthuri woma very respectable person yes na nyumo na to adafu to nyumo rio goko pa ukani kago thiaga atia twike inake ke ori arenda tubundithio ne maisha yes kora kada ihora dioneka ta ejo kahuthio waso kaigua hari ogwo potire ni are farm yake ya clearing and forwarding adikite andu 200 ta Philip Wari image mamwitaga sa yes wakora niwe maradiro na eta muthuri witu wa Gikomba Dogo Justin na mama Janet niyo marama clear ku mukaga Kaka no gacoroge tatiga na wewe you see kila mtu ana riziki yake iko kwera ni athweri kila mtu na riziki yake na wewe umagia haria kego shati ikagia mauro wekiria kirai
Gacunge. Ngai nake agĩtua gũkũrathima gũtirĩ ũndũ abataraga wĩke, endaga ũikare ũrĩ o we. Na kaba kumwĩhoka. Yes. Na tigukiuga atĩ ciana citigathome. Chapeni buku. Unajua kila mtu na riziki yake. Kabisa.